samutu falo hau no vai magno nebe magdadang ne iona altar santu tastolu no ami mai hene ami atu halo observação baita ne altar santu no mesmo parte husi igreja ou governo dadang ne halo na preparasaun ba misa nebe mag se halau i haloro sábado baita nia Amu Papa Francisco nebe mag se halo processo funebre ia loron sábado nen tamane dadang ne parte husi igreja ho estado mai halo na observação ba ia altar santu ne liu hasai be ne be mak na liu ia altar ne wen incluímos hare ba ia parte selo liu ba ia fatin altar santu ne. E qual seria tornati informata boa cerca de que nema parte usi igreja ou estado mai halo observação ba ia fatin ne e ao mesmo tempo será continuar hadia que das fatin ne atu ne halo preparação ba misa serimonia funebre ba itania sua santidade Amu Papa Francisco que se realiza ia loro sábado ia tukulima loro crai. Tabane malu sira ta tene klian tan informação claro mai te ba acompanhar muito. Dia kumal sih nama parte ne bita hari be balun be na lihungnya ya area altar nya wainya be na lihung tu si parte ade ini sira mai halo sai be ya fatin do pe apna halo preparação ba ya misa ne se realiza ya lo sábado. E nem se preparamos tenda aqui quando dia malu sih ida nema kita ne altar santu nebe se ya lo sábado agora se halo misa baitania a sua santidade Amu Papa Francisco foi de halo serimonia funebre.
Dia kemalu sira ida nama kita ni Altar Santu nebe dia kemalu sira partes de governo liusi estatal, incluímos ADN, tona e a fatin Altar Santu Tastoro no firme estava acompanhando observa direita.
Agenda teknik. Tukna atau sih? Agenda teknik. Agenda teknik. Tadi bukan home teman. Main. Iya sorry naman. Winter na orek. Oh. Ini kartu nih. Mana? Mulai tambah ini. Apa lore kau filo feliz? Esta lore kau filo feliz. Ah. Dia kemarin sih nama kan informasi nih kami saya nabi tabo termi tabo acompanha na fatih né live streaming aí etapa termi dia correu não vai magno se fila riqueza vamos estúdio televisão de Marcos de Boradi